Iya, Johnny Walker. Yo, Imam Bonjol. Wih, mantap. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, let us heal and Mail. we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendrianto ARW. Kali ini ada MSP ya? Ora! MSP. Ini di Sungai Binjai ini ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hendrianto ARW. Salam Busmania. Kalau ke sana itu arah Sumatera Barat dulu ya. Kalau dari sana itu ke Jakarta. Oke, simak terus videonya sampai selesai lur. Yo. Nah, itu dari sana ada 3 unit ANS ya. Woi, mantap. Hei, masuk ya, masuk. Johnny Walker nih depan nih. Ih. Iya, Johnny Walker. Johnny Walker. Wah, ini. Yo. Imam Bonjol. Wih, mantap, ngeblong wih. Tuh ada Sebudeh Malang juga itu. Konvoy 3 langsung. Ada itu dari sana transport Netral Excellent. Berhenti San. Mau udah ya berhenti ya? Wih, ngeblong ya, udah bisa rak. Babe. Berhenti ya. Babe. Tranek Extra. Tranek. Ya. Apa? Hah? Jatuh. Jatuh. Footbar, turun lah. Oh, hati-hati itu ada juga. Hati lah. Babi. Footbar tadi ya, foto bareng sama Babi. Netral Excellent. Handex. Ih, mantap ya Handex Tran. Pati Pasir Pengairan tuh. NPM pertama nih. Wih, kencang yo. Terasa anginnya lur. Ini ada langsung JB2. Yo. Pati ya, pemain Pati ini. Ini ada NPM. Wah, main nyelip lur ya. Mantap.
NPM yang kedua ya, dari Sumatera Barat di Sungai Binjai. Wah, main Hasti V39. Tuh dari atas ada satu unit. Oh, Bintang Parma ya. Bintang Parma. Lambaikan tanganmu, San. Bintang Parma. Bintang Parma. Bang Dedi. Mantap ya. NPM. Yo. Biru galur ya. V23 bus NPM yang ketiga itu dari Sumatera Barat. ANS single glass. Yo, Pangeran ya. Wih, langsung nyelip lur. Realistis, Bang Mail. Realistis. Ini ada Tampalo sama NPM. Yang keempat ini ya. Yo, 38 Gumala. Ini ada NPM kelima. Yo, V51. Ini ada NPM V51 sama ANS ya. Lagi sholat maghrib di Masjid Sungai Binjai. Ini di belakang truknya ada satu unit NPM ya. Oh, Gumarang Jaya lur ya. Gumarang Jaya. Yo, lurus ya. Pastar. Satu unit NPM V52. V52 ya di Terminal Muara Bungo ini. Baru masuk dan berangkat lagi. V52. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua sudah nonton video ini sampai selesai. Ini udah malam, jadi saya tutup video ini di Terminal Muara Bungo. Ini udah jam 7 malam. Oke, ikuti terus videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Andrianto RW. Salam Busmania, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.